Kurumjari SKTV yang biru puno putra amnok ceri Raj NONGTHOMBAM. Welcome to the Manipur Files. Ngasi si yam nanungai taba numit amakang ni ngahaki mawang hai patare pungo hunga mini tararom tarak paswai sida koi moirangi MOIRANG kolo hai na khangari mapam hai patare hari mapam masida kuki militant singna kablak pa foot mapan den tararom sangba rocket bomb hai patare masi missile har su yare missile ke chamana bomoni adubu unguided missile waram badi ai local mate ni makoina kapak matamda hari ba ko yum amla tasli yum si ko Manipuri ahan ba chief minister MOIRANG koirengi yum dani tari si aduga hari bi yum masida mahaki legidraba mi ko gi Manipuri ahan ba chief minister si gi mamong nu pigi mamong nu bisu legidaba ha tare mamong nu ti legidaba gi ko gi wari ta ba ha gadra madugi thorum pangtho university maya nakselak pagi aduna madugi thorum leringe manung sida hari ba bom si taselak padagi arangbam oiriba mi si legidraba mi si gi maming RK rabai chahi humputra 70 ni maglagi de mi manga ma se sahi tarhum doi dangari ba ngano pi masa masu so e have ta soktana anak padalai ba hospital sing da laing na ba pukat ki bagi paw sing lere adubu hairi ba ngasi gi thogdo gasi karmaina thokri bano masi kari gi damak ta khuna mangjau no na proactively thabak to ba ngam hokta bano ha bi wang duni aduna MOIRANG gi attack si who failed to protect kanana protect to bangam da bano miam se kari kanana fail hele bano ha bi wang dulere center na state na central security forces sing na state force na rahay bagi wang sing duni wang hang bagi maram de kenam tun ngasi ayuk nongalam dai pung mari tar paswa sida trong law bida hariba MOIRANG gi mafum masitagi katang chalaga leiba trong law bi ha tar hariba trong law bi gi mafum ayuk nongalam dai simina tumna ring ne timing sida summa makal gi bom yawn haida asang ba phut mapan gi rocket bomb natrag missile si yawna bom taru kapsel ki mari pokhai ki ani pokhai ki the aduna hariba pokhai ki bi thodoksi yeng matam da hariba trong law bi ta kapsel ki ba bom sing adasu trong lobby maning hair ga zukhang na ba khulama khaglei mayam na gelmon haidana hairi ba gelmon khun sida gi trong lobby maning gelmon da gi kapakhi bani aduga ngasi numidang oiram pung ahunga minute tara taba matam da MOIRANG da kapakhi ba rocket natraga missile hai batare local made missile hairi ba asisu ko yung makhong gelmon natraga uyung makhong gelmon sida kapakmani hairi ba location se hai targede trong lobby maning adum chingduini aduga maruina MOIRANG oksongbung maning haina khangna ba hadi MOIRANG oksongbung lekai gi maning thang basar khai tare near MOIRANG lang hadi oksongbung je MOIRANG lang khabi khitang chalaga lere adugi maning thang ba labukka tainana leiri ba koi uyung makhong gelmon hari mahum sire kapak mane aduna gelmon is the same location ngasi ayu pung mari taba matam da kapak khiba gelmon ni pung tarama thogi manung da mu MOIRANG da so mu kape aru tarde gelmon gi area si ngasai ayu kapakaro matung da kargi da makta mafum sire chalaga akan bo operation chatha dabano habagi wang duni aduna pung tara matu isigi manung da MOIRANG da mu kapalakpa yamna usit thawoi da mong da kapakpa miyo ema sikhi da ba miyo ema sikhi ba legi da ba loina manga sokpagi thodok se laktar ga di kanana khoi bo protect to gaduri habi wang duni aduga ngasi su kokomi gi hauki ba tang ama ani da tonga mafam sing koktruk yauna sinangkul yauna seran chimjang yauna bombing toroki ba drone gi khudang da madugi matung da action amta lokhalak tab dagi action lokhatak targadi central force su tang tara phaugi manung sida lokhalak targadi loi chapik raibagi khongjang mag loina nanga si akoi human gen sambagi khongjang su changchen khibani adu makha chathrak pa husing haki mamang da public emergency laukto khare MOIRANG gi thokdo sing matung da laukto pagi maram de keno da miam se save oidre protect to bige da bakanguna kanam ta protect to bidre adu itar gi da khoi se save oidre RCC building gum bai de building sabayum da oina mayam se laibiro haibagi wapam lai that is called public emergency aduna lairiba situation ase kanana tholi bano haibagi wahang duni mayam already khangna gede lere adu hojik lairiba situation se koina kitang proactively thabak doktar gadi thon dabu ya ba thabak ngatani adu masi thokre aduna hairiba issue si matang sida khana ne ko tang ase ko studio the length no lebiriba si amta da huelan pa ko SANALEIBAK pauche gi Chief Editor Oja HEMANTAKUMAR NINGOMBA amto NINGOMBA taramok cheri. Welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us Manipur University ki Anthropology Department ki retired Professor Oja W NABAKUMAR ni Oja NABAKUMAR busu taramok cheri. Welcome to the show. Appreciate you joining. Too, and also joining us Manipur University ki Economics Department ki Professor Dr. CHINGLEN MAISNAM ni Oja CHINGLEN busu taramok cheri. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Very simple question kanana fail hoile bano Oja Hemanta, kamai thambi we already know this. Adu bunga sai ayukta thogdo ama thokre hariba gelmon sida ke same gelmon da gi amukhanna missile se kapsa le aytare adu itar gati soi rise kanana hebi wang dilak tore minister na
ngasi moirangi thodo sida minister susinto na chalaga unamatam da media ra phone ko matam da habtare madugi video jo viral lori hair bi rasil central force na ngak pani adura central force na responsibility logodam habagi indication amda ngak pani makhoi na kamai tohli no habagi wahang amadi ngi kamai thambi wafam do lakting da right ta ai tawjake boko ngasi si yam nungai ta ba numit sing asi jodum oi ada oi ba sida miam gi sentiment si yam di wang ni hoji yang kokomi ga phung ngak na tan yam gwang ni moirang da asiba hangba chatpa minister yaima adagi den moirang assembly constituency gi MLA akhoi santi mayam talakre ko mayam na talabani ko noi ji we pele na noi Manipur gi miam chen noi na ngak chen mangam drabani si hai aduna tai di miam na haris kaino noi ga state ka center ga general lere people na ngak ngamdre natra si posima miam na uji haire akoi da kitang hakchen amu yenga siko Manipur da kangluk ki irang thokra matung si wari miam lere ko narkan da cookie terrorist singna koi yan hanbo oina Manipur gi lemai da drone attack toy ko toy ko nupi masi mayam khangi ko masa nupi paumi yauna paumi musuk yauna soi ko mayam trama to soi natra si kanu gi police commando gi person ani soi ko soi drone oibe ai nomino oibe ai ani mak torga tawi ko adugi kautuk karwai dano hargadi ngasagi kanu da leima khong dagi magi iu mafam ne ko port se ko sigi port sima lei aduga ngasagi hana yanagi ba mayam amsu lei wari amsu lei ko wari du lak ngi dam haji ko then numin ini chuk na tawi drone attack se ko ai chawrak na madugi du khoi drone dagi thada bomb je khompu gi matu oine na khale thadai ko thadai na yum kaya adu mana adugi marum du da yum manga mai thai gari tarahum doi mai thai ko sima lere atopa amana amuk nongalaga amuk tawre nongalaga tawkandana kanogi IRB gi post amuk tawre sinam khulgi sida sinam khulda attack tawre aduga nongmai hom la chakre nong om chakre ko adu moi si kari karamba kangbu no si india na kamai yeng birige sine khoina khangni india na kamai yengi sibokta sum maitain la le na lawdoribra moi na sum men lawdoribra moi sum kandoribra haiba potama lai ko number silere ngasai dam lesinjarage ko sumaina tauringai mayam se pena dringai government saibe ya ba saire center da ngang ba ya ba ngange Assam rifle da ngang ba ya ba ngange mayam ngange huji DG Assam rifle Imphal da le ko Imphal da le then ngarang nan submit patra lami ko marini lege da numinin do tarsi redna hangredna si le si posim le ngai sida ngasi si Manipur gi puari da hai tare ko masi Manipur gi puari da hayati India gi puari da an bo oina missile attack toy missile ni ko mase akoi ha tu si missile ga rocket ga kari khene rocket esti sam ba port amo oina akoi na fuel ga adagi oxygen na amag lai ko aduna yansan ra ga sema port amane ba ko sidi aduna ti usik lai mai warhead yaurabani phajana warhead yaurabani aduna masi missile ni rung magi range tu gi wane ba ko range si akoi na mana yengbada akoi ni yengbada kano kilometer 9 muk chatlen na lawe ba ko akoi na yengbada kilometer 9 ki sang pham dagi tawre amata na ti tawre se ko ngasai au chu tawre mari ngar kap khre then oji kap ko sina akoi moyang da tar tai ko targa alama sire ade atopa maya ma soe si le de ko pot si kana kamai to po no missile na tabra hai si pot si loi ure uji ko magi pangkha nu kha maning da pan do khapa rocket mayam dogi saktam mayam ma loi ure adu uragadi uji hainare kapai jikra wa dino maitai khundai kapra maitai khundai kapanati uja kai kapano chingdai kapani adu ngasidagina war kano khoi Manipur da kangluk irang ji hogra matung da chingi saruk singji kanana ngakre central force na ngakre kadore maitai mayam jina da sang matam da di kadore asang bayaro thikani police sang bayaro talakani ngatra army leram gani then BSF leram gani then Assam rifle leram gani thatkani talakani ngatra yagi naduga nongoi pai sang nongoi kapsalakani ngatro smai torga khoi tale ko ada cookie sing na lakpadi luyai nongoi par ka lakpa yai chisakta sig missile je khillag missile je eta mi ani homna pura ngane bako nataga da saram ngane bako aduna moi pung tare ni pan tara di operator ne ba homda tawri ne bako adu Assam rifle na ma sa ga none na buffer zone na moi na semang leini red zone na leini arda mikup na hom sing na mipal misam mayam si ngai ni na leini tro adu misam mayam ngai mafam juda
थिंजलग अटैक तौरे अदुदी कनागी ओइरे दुदी ngасagi kapai mafam du karawa area no haitadi gano central force na ngak mafam dei kapane di yam nakai senge mane police na ngak mafam nati maram di buffer zone ngak pa red zone ngak pa se central force na lobo thodang ne bako mu mafam de ngak pani adudi india gi thoksil soire natra soire ko adudi kadore manipur da hojik nauna irang thorei basigi mapung oiba thodang se kanana lorige kanana control tawrige haitadi security advisor kuldip right ko mase kanas kari su oi unified command gi share kana su oi ko chairman su oi ko mase natra adagi dgp kanan happy amit chan hapani home minister hapani natra then kuldip singh kanan hapano soidabu sim mission tawi hewani order side thui hewani amit chan hapani chief secretary kanan hapano secretary hapani natra akhoi da de facto PR ama thambani moina loin order ngak pagi thabak si moina lograbane ba ko adudi moigi khungthang moina toriba thabak thoram si yam chawna hore yam chawna soire sine ba ko laka da ka dore mayam warore saure ko hojati central forces ngak pangamde india na ngak pangamde akhoi ngak pidre state forces akhoi ngak pangamde adna government leranu then india su ngak pangamro harabani na akhoi ngak cheraki se akhoi gi hona bini right ni akhoi miyoi miyang gi punsi lantum ngak pa hai base akhoi gi di akhoi gi tangai phataba thodang oire boji aduna right to self defense mane aduna hoji kadore laukthore hoji ko akhoi gi public emergency si aina sum yengbada detail di udraga so aina yengbada miyam si saphaga famda leiro haibane bako ngasagi check yumda legera thaidu ga legera leinaro haibane bako ana silakanda akhoi gi Manipur government ki or India government ki simathakta disobedient movement ma laani miyam haurani idang thoni Manipur da ko aduna aidi masigi se irang thoktana bagi ahan ba khongthang di government se ai design to matam ora brain khali namdi moina center injal laga sum leiba moina MLA sum oiba natra se aduga then aina sum mana sum so oiba aduga center sum injan ba aduga miyam na sum kanma ngamaktaba sine ba ko si porsima ekhoi ahan bada ai round se thamjage okay center da sum injan matter center na ai loina mak chief secretary horaga DGP dagi horaga akoi gi security advisor pa center na loi hape loin order gi thabak se makoi loi pai gre aduna aruga hairiba buffer red zone area have tare buffer zone leite red zone area singa taina base sunga sidi central forcing sin loin nga leibne to hairiba area singa sidagi atat akham leitana nomai kapakpa missile yauna kapsalakpa loina na drone bombing toro phawba sida center na act to the central forces lei myam singa sina makoi gi mathakta act to the bhai tare ngasi numi mari mangani phajala bani koi kautru ke thokdok se masida kari phagat pa pungat pa aruga mafam atu da yam chauna crackdown to gi pau kemta leiti aduna crackdown to biu have of ninga ko min hajan min mangani phawgi man to biu na tragadi chapi ro hai bagi wapam phawbala bani aduna adu bojik national media the national narrative even ngasi paumi emana national reporter amana ko gi minister yai mada hangba wang du zoai tare so the foreign gi hand jakrai ubigi na du hangi so they are talking only about foreign hand in the Manipur crisis, in the Manipur violence. Foreign angle, Manipur is like happy. We already accept that. Yaure. Adubu yaw target the foreign angle, foreign hand like target. If there is foreign hand involved, then why don't the central forces retaliate and attack on the foreign hands? Why don't you break the foreign hands altogether? This is the basic question. So do not divert the subject from the core issue to the foreign hands only, to the Chinese involvement, to the US involvement. That is your duty, to defend the country, and Manipur is part of the country, so defend Manipur. If there is foreign hands, and all the national media and those anchors in the national media should raise this question instead of pointing fingers at USA or the China. They are involved, they may be involved, but this is our primary duty, to protect the citizens of the country. Okay, let me come back to the discussion. Makata na ina zatla chaningi si huziki hairi same line du dahitare foreign hand yaure hare the foreign hand yaw targati matu protect hobi mathok si lebak si state government yauna center gi prerogative oibam thok da brahi opnuri foreign hand yaw badagi ngasi ti missile capsule drone yaure lo khanga leira bani haptare adu tar khanga bhaw bi ta crack down chingi area sing na salaga tawdri ba kari gi no ai bi wang tu la da kamai thambi se khoina rajyeng ma matamda koina nangna su hairi sigi akhoi gi narrative se honga eko irang se horupadagi narrative se honga
ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗ law and the order ꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ existential crisis ꯍꯤꯡꯕ ꯆꯪꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗ ꯍꯤꯡꯕ ꯆꯪꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ foreign hands ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯟꯅꯕꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯤ ꯀꯥꯞꯄꯛꯏꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯋꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯀꯥꯞꯄꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯟꯅꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯊꯧꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯂꯟ ꯊꯨꯝ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ whether it be central government or whether it be state government ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯊꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ central government as well as state government ꯑꯅꯤꯃꯛꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯥꯔꯊ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯅꯦꯕ ꯉꯁꯤ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯏꯁꯦ ꯋꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦꯗꯅ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯕ ꯆꯪꯕꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯉꯥꯛꯊꯣꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯋꯥꯔꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯞ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯗꯨ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯗꯣ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯀꯣꯟꯁꯤꯌꯁꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤꯅꯦꯕ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤ ꯁꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯗ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯗ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯑꯐꯥꯎꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯧꯈꯠꯇꯅ ꯂꯩꯕꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯊꯤꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯊꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯑꯃꯅ ꯀꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯗ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯇꯅ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁꯦꯞ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯗꯅ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯀꯥꯞꯁꯜꯂꯛꯑꯕ ꯋꯦꯄꯅꯥꯏꯖ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯕꯣꯝ ꯊꯥꯗꯔꯛꯑꯐꯥꯎꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯝꯇ ꯈꯟꯕꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ is not a part of India 하이는 government of India는 lowbra. Natre haragana atoppa masigi oithokpa yaba probable oiba answer ama khangna government of India na tawriba mapangi potsida kari haini masida pauthonge haraga media khada mapangi potta pauthonge haraga cookie singbu sawgalaga Manipur thugaina bo honaribra haibagi pot ani se tholaya aduna angle ani sida yakhoina yengma matamda Manipur di ani maktamda shape oidreba Manipur thugaina bo honabagi plan da yauragasu we are not safe adudagi government of India na mapangi khut yaura bawda Manipur da thoiba potsida wakal thadaraktagadi Manipur se India gi saruk na train oina thokpa tawjaru haibagi wakal ama lakdana kokomi edana akhoi yamna apex body amana emergency lauthoraba matamsi bawda sarkarna karimta taw leitragadi praja akhoina akhoi ngakjaba natana upai leiraktare adudi akhoi kari upai thirakpa yai haibasi lakanadi hojikse civil war lakpagi akiningai oire bosi akhoi ngakjabagi pol lagadi civil war tawr oidra sigi matang si yawra bawda state government na tumin na leithopagi mahutta center na su state ta thangjan ba state na su center da thangdok thangjin tawgi mahutta Manipur gi sarkar na su party na su sarkar pariba party na su sarkar na su political atopa party sing na su atopa collective oiba united voice amada Bharat sarkar da wahang hangbagi matam yawre प्रजान हंबगी महत्ता मोई सरकार से लैरिनिना सरकार से प्रजा की महत्निना प्रजान हंबा होरइसे सरकार न मांगजिन थारगा करिगिनो न खोइन ngasai hanggibo wahangani do madugi paukhum government of India da hangbagi mathau tai madu natragadi sarkar leibagi mathau taraktare adudi sarkar leibagi mathau taraktare haragadi masana khangna sarkar thupsan bagi matam lae ba si yoragadi aduna masigi wahangani se akoi prajana su mamut tana thidopam thoi aduga sarkar nasu hairiba aina ngasai thamjakriba wahang ani sigi
wahang ani si paukhum se government of India di thuna khangdoga kari dorege na parja miyam da khangan mam thoi natraga di yamna chaotic oiba survival crisis ki port ama da sum face taw lerega di civil war ama lakpa gi akiba leire maram di thola iba posi ngasi hapta muk sigi manung si da ani rak han attack tarukna civil life mayam ani sirabani mi kun thagi mathak ta sok labani si bawada government of India na thaba am ta lokhatta ba government of Manipur na masagi oiba period ama sarkar da thamdaba sarak state government na kari to ba ya na khandaba aduga center da su haida bari tumina sum leison leiragadi sarkar amagi leibagi artha thoktre sarkar leitabane hena phareba wafam se ahan moina thamsage okay governance electra lenga ki magi strength to ulattrabni na miyam da lenga leitabana hena phare habagi wakanu lai habna tuna lenga leiri hai targadi if the state government thinks that it is still existing, then do something. Protect the people of Manipur and also to the central government, protect the citizen of the country. This is a national security threat in Manipur. The nation is being attacked here in Manipur. So you need to protect the people of Manipur, you need to protect the state called Manipur. And you are also already claiming that foreign hands are involved. Then now it is the high time to break all those foreign hands. By the use of those foreign hands, we suspect that those weaponized drones are bombing the civilians, the villages, in the peripheries. And today, they have propelled local made missiles. And it was already reported in the morning also, early morning around 4 from the same location called Gelmon. From the Gelmon hillside, 6 bombs were projected to the Tronglaubi village. One house was being attacked. The house was not destroyed completely, but the toilet of the house was completely destroyed. So it was already reported in the morning that bombarding of the missile attacks were happening in the morning itself. So in between the morning and the evening 3 o'clock, in the 3 o'clock, another missile was projectile, or it was being shelled from the same location called Gelmon to MOIRANG. So now, by the use of foreign machineries, weapons, the villages are being attacked, civilians are being attacked, unarmed civilians. They were merely performing their daily chores, and the old person died today. He was performing a ritual of the family. The place or the family where the bomb hit is the house of the family of the first Chief Minister of Manipur, Mr. M. Koireng Singh. So one lady of the family died recently, so some rituals were happening. So at that point of time, the rocket or the missile landed in the compound of former Chief Minister M. Koireng Singh. And one person who was part of the ritual program, he died on the spot. So it's a national security threat. The government of India, the central government, must take up immediate actions, and all those 60,000 central forces being deployed here in Manipur must act right now immediately. The crackdown must happen in the hill areas. Otherwise, all the peripheral areas in the valley will not be saved. This is a very alarming situation. So let me come back to the discussion again. CHINGLEN, koi periphery da leba areas sing not only Bishnupur kaktana tana chinga taina bomb mafam singda mayam je loina mi paina re ta drone bombing tawra matungda hojik sumba missile attack le re aduna any time drone bombing oibi ai missile attack oibi ai natraga powerful ko gi automated rifles ki attack mayam tor pusu ya ta re aduna mayam je loi mi paina re kamai thambiya leithak lekha ani mak ding ta ma phang ta bai phiu ma la khre ba lekha ta su leng ba yadre adagi akhoi nongthak ta su akhoi leng bot pa yada bai phiu ma la ki tra hojik se nongthak ta su attack tawre lekha ta su attack tawdana akhoi chathok chasin yadre hojik natra ko sigi phium ji leira bokta akhoi nu ji khangi ba question si akhoi ji dum center da hangi sini state ta hangi sini natra ko
ado haijeningi di swaisda music ngasi maki film da laiba miyamgi akogi khonjel haitare voice ningi si ko komine piri se aidi neta out people in haise tadi sigi film ji yor agadi akoi neta sing da thaja belaitre adu neta out people in miyamna koi protect togjarage haibigi wasi han haira lakrabani adu ngasi di ngasai gi miyam ji wakhan khanbagi haidi phatabangam bagi sangji langthorpagi film lakre ado aini sida haijaningi di raj na sai jo habiri ba koi punam nasu yanri ba koi nation gi security is a threat lai re haibase se koi loina yamni na re ko adu erge di aina haijaningi di nation gi koi gi security threat oira habigi art di koi India is not safe ne si Manipur is not safe Moirang is not safe adu question ate India masamak se hauji safe oidre haidi sigi koi gi Moirang attack ena sida koi na title da PDC isam jamba attack na te masigi je kogi Moirang da kogi terrorist attack torabane foreign hen jawba yawdaba yawaina kalga chu madu kogi magi terrorist ki attack ne si terrorist ki attack ada yam sathi di kamai to ge da koi ngasi khangi si hoi makogi magi hujiki haine missile ni hagera projectile na rocket ni hagera haining bajer sano ado mana target tori do madu kogi honor basu ya mana target tori si kogi India mangna kogi mai glory amsung pride ne chawthuk chariba aduga magi final da tallest kogi north east da awang no pot kwai ni awang final ni haidana kogi sahi kudigi moi chingkhaliba INA gi flex INA gi magi Indian National Army si masigi museum leidiba masigi historic oiba masigi mafam cha masi India pumbada masi kogi magi pride amsung glory ne chawthuk chari ne ngasi di madugi INA du attack torom basu ya sigi pots aduna attack si INA gi manak tane ba toribe attack si aduna de even INA bokta masigi manak sida madugi kogi terrorist gi attack toraba attack dis icham chamba attack nataba madudi yamna sophisticated oiba kulai mayam sina dana madugi attack tora asi bokta koina India na tumin leiri se aduna ngasigi thogok simadi ai Makiti di masih dia koi nationwide protest to bom betul. Jadi idea of Manipur waktu kerja apa sih? Idea of India masa do, madu di defend to bangam drep. Aduna idea of India defend to bangam draba, aduga India masa makte koi defend to bangam draba, adugumba makalgi madu gi lengak amani ne lalu itu bagi maram lebrak bisa masih lebak pun mana koi hangnya iba lebak selai iba koi citizen kudi mana hangham toba question boy ini. Aduna ngasih dia agi iba motor di masih dia koi go to Delhi the thomjalo hai bagi pur malai. Maram di punmak si koi Delhi ga bari le nama atar ko sanga haina ba mayam si koi gi hainu ma kongi masagi mapangan son bagi atai wari mayam da koi linari mayam si natra masigi wari singa siga ki wari nate si sahi amaga makai he na masigi wari si sar ga koi lakra bane adigi koi khange article 355 lai habi wafum so koi mayam mamang da pan gi basu lai adu ergadi akoi nu jing yengadu bise koi amatoina ngasidi nationwide lebak da leiba mepung kudi mona ngasidi India kan mangam draba India da koi attack toraba adigi India gi mafam moriba maru oigarba koi India pumar moina chawthok chei haijariba aduma moirangi khwadi maru oigarba koi gi magi INA gi manaks deida masum makal gi koi gi terrorist gi attack torobokta maduda tumina leragadi se Jammu Kashmir de thokpo eramoba aduragadi hecting sagi rocket ki ozigi tariba machet makai mayam do madu forensic expert mayam na kutakta yenghendana madu de investigation togdana mayam changrane masi krai de no kamai to no kai mayam changrane aduna punumaksi na tai di karino hai matamda akoi punamni yanaba amadi sahi ma makai zakoi yanaba amadi akoi gi lengak se Manipura lainibra hai bagi wang simade koi pakum bibangam dre ade Manipur part of India is not only akoi ngasi si form is hai badana tana parliament masada hai ba amane aduna ai parliament ki member oibiri ba koi gi Manipur gi chali basing nasu masi wafam se koi gi masi khudak basi issue ma oina pudoktana nation side issue ma oina pudokpa aduga loina na hojiti ai isa na hojiti media tiger gi matam du natre hojiti street tiger gi matam ne aduna Delhi da akoi maru ba koi capital city da akoi protest boy mathau tare akoi neta singna lebaki seba toni na chongtoi ba akoi politician singna ngasi de koi protest ba mamang da koi hogi ba magi Manipur gi sukmayam da koi Delhi da protest hogi bangak tane protest gi result to adum pangge ba aina mamang yam toy hajai Manipur lon Nepal suba sidul chalan bagi matang du su madu so koi Delhi da yam protest hogi bene koi Manipur sidai da tawba
protest gi koi Delhi da to busina hena yang na chatle ba pause aduna ada koi library ba koi parliament koi sagot pi riba koi da solidarity ut pi riba punna makasu punjandana madugi solidarity sik to ba loina na ngasi di koi India se Manipur India gi manung da le riba Manipur haiba adusu karma mafam da haiba ngasi di koi INA gi yam historic ba adu mafam se da masi manak se da attack to da mi siraba sigi film se di koi nation sida le riba mipung khudimana ado politician khudimana aduga masida le riba stakeholder khudimana samna har da koi India nu si jai haiba kambu sing do maduna ngasi di amato ina koi lepa kanda ngasi di maru ba koi capital se da madu thomjan bagi mathong du ta haina lowe maram di akoina swaida tawbisi su akoi protest pa club ani adu ngasi di punamak se koi Delhi ga mari leni se koi loina khange dana ko adu central forces kari gi lei no mo da crack down taw ba koina hangi ba wang myam se gi madugi pi ga da pakhum du di hangum thok bom phom du di Delhi ne makoina ngasi khulai par ga khut thaba ngam dir du gi maru ba maram di makoina terrorism gi thong leite na Manipur ai re ba se Amit Shah na koi Manipur la ko matam da April tha do erang mani ba handaki akoi gi Manipur gi sigi lei ba film se akoi rocket launcher scenery bani adige koi sniper scene dana bomb top scene dana mayam mamang da tawre adu orga su masa masi community ani gi khana bani aduna makoi machine gi defense se masi loisina ba koi hona gani adu terrorism gi ofam leiti ha gi bane sigi sigi masagi logic tu da yumham orga di army sing duna natraga central forces duna kamaina koi moi kutha duna habi question di lei bane natra ko aduna yana na lawpham tokpa lawgadoriba decision tu di mapungda koi Bharat Sarkar na lawgadaba wane akoni am toina mamang da haini dana ko Bharat Sarkar gi hukum ena koina ngasagi koina khongjom lan gi matam de am toina sinaba wahai si akoina yam ningsing gi Bharat Sarkar gi hukum haiba wasi koi tare aduna ni am toina jo hui ngor hui tu gedam ni hui bu to koi chingdon da le ramoi hui bu to koi Delhi da soidna madu koi madom da leibani na madu da thomdan gedam ni kaijari se aduna ina han bagi first round sigi aina lushin jara pada aina hajaningi si hojik toriba koi gi magi attack si isam cham attack natre masini taseng koi lebak si da taseng attack toba masi hanadi system tawi adu yamna mek sing behengale ujikti yamna mek sing behengale mamdi aine haiba sigi moirang haiba posidi pithribi pomna koi masak khangi ba mafam mane ba yam historic place mane ba right adigi amana second world war gi matungda bomb thadabasi masina koi ani subo idori ne ba koi siso koi amaroi sigi second world war da koi da bomb gi saithing nang gi ba sing sigi marks da say koi gi sigi magi nambol adigi moirang si koi yaw gi ba mane adu ani suba attack ore ba sigi adu orgi masi India da to ba attack ni haina khan mangam draba aduga sida tori ba koi gi Manipur kain ba tori ba si idea of India hai ba du da madu da kain ba to buni haina low da dana ngai gi silence is golden line koi lady se masi sida ni koi myam hidden agenda gi wapung ga putong ri se aduna hojiti puna masi gi mapung na logo da decision du di madu de koi politics na logo dam ne hani masi political gi koi na yam haijari do madugi oiba wafam ni na masi politics logo dam ni aduna madura lorok tab durung sidi ke dore masi di miyam gi warep la ka dudi madudi karino haida neta please go out haireba neta out people in haire ise miyam oina koi tawjar ge haire ise masi yam sang koi ina ki une lakre ba koi se karim ta koi masi da taw da na matai da ngasagi amo muhai aduna hojiti chap chana koi marun chumu haiba do madu Manipur gi miyam khatan na ngasi di koi gi India da leriba koi gi isu jibu sogat pai tare lebak sibu koi kan ba pamba lebak sibu koi nuksi jaba adu ma mipong khudim ngasi di solidarity oina amato oina koi unite oina pulakan da lepakan da ngasi di koi gi sigi Manipur da tawriba attack sa masi India da tawba attack ni aduna India gi mark ta leriba adu ma kambu sing du gi mark ta thengna ba gi chap chaba fire ba ma koi lom toi aduga plus aina maga haijaning basi magi parliamentary standing committee na parliamentary akanaba committee mana masi joint parliamentary group orga su ama sem dan masi yengjang thokone Manipuris ngasi delhi kem da wa khangi ma mayama ade husi tasari be attack mayam se kari gi lakti no koi Manipur tharakti no kari sem dri no sigi si su am ngai ta amane aduna parliamentary group amana chapchana koi laktana ngasagi me awang bathaki committee ma laktana maju phajana thijandana madudige koi gi magi recommend tawdana si bandi si tawgadam ni ko haibigi magi road me ma thamgadab su u deba koi an akoi si yam na koi gi ngasagi divorce tawraga thamaba ngasagi issue oidrba pot amadong leibasa ngasi yam ngaite aduna koi Manipur gi issue jina koi lebak sigi khwadi maroi ba issue ne na khan mangam dragadi adurgadi idea India do hoji koi serious masi koi gi under attack haita under threat lere national security da threat lebai base idea India da threat lebani national security da threat lebai base India masa mak to madu defend to bangam dabagi khudum amani ha base akoi masigi pau si nation wide masi piba masangina ai ham gi unis mai tamjai okay yamna historic oiba mafam am khang haidra moirang yam historic oiba Manipur gi puari dasu aduga
ꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐ꯭रीडम ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯀꯂꯔ ꯐꯤꯔꯥꯜꯁꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ 1944ꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯇꯥꯡ 14ꯗ ꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟडियन नेशनल आर्मी की आईना मोइरांग दा होस्ट की फ्लैग से चिंगटखिबा मफम ने तारे वेरी हिस्टोरिकल प्लेस मोइरांग हारि मफम सिदा आईएनए की इंडियन नेशनल आर्मी की म्यूजियम सु लेरिबने जस्ट नेक्स्ट टू द म्यूजियम ngasi bomb je land tawre mafum du blast tawre mi am gudak lek blast tori biyum du su yamna marwoi ba manipur ge puari da tare first chief minister of india first minister of manipur m koireng ge yum dane ha tare to lei hidraba oza koireng su he himself was a freedom fighter ke mayum da bomb tare and one person immediately died rather he was killed by the projectile or local made missile DIY missile aduna hojik yamna historical oiba place amada historical family amada tauba adu khatanda miyoi mission miyam am sirakpa adu so within 1 week September itself first week of September we are seeing mayhem aduna now it's a national security threat aduna state ta leiriba central ke forces mayam si activate tawiro aduga chingnaba mafam sing adu da hebatare chingnaba Chingi area sing asida athubida crackdown chathabiu not only combing operation but crackdown is required wherever is suspected uda HEMANTAKUMAR thumbi crackdown am sing that haidi operation budi tawe na koi DGP na thambile lere but operation is not enough for example kautruk kita ambulance amada chak chaba gi visual lakhre maning de gi nupin wangam gi translation uji miyam na phangnare makoi kautrukta attack chatharubani madugi mai pakpagi makoi wabagi moi chak pijabni habagi ara hariba ambulance ki number dusu mayam yengnare parivahan.com da changa yeng matam dusu adum khangya khara makhati kanana oram gadoi no se si misam amana bo khangba ngam phawbu se da hoju phawbu se da hariba ambulance tu ki makpu kanana si na kamai tawna ha thigatna phagat ba pungat ba aduga haidi logi ba thabak tawba crackdown chathar ba adum mayam haidi aduk yamba bomb thada ki ba aduk yamba drone sina ki ba aro ngasi su ngasai yuk ta gi hoju phawbu ta kapi ba makoi gi projectile mayam DIY keno mayam se rocket bomb natraga DIY keno se missile hai si masi mayam su amamam porko mi mayam chang ne duna hair mayam se puthobuchin do matam chang po ni chang ga heta pharu ba ya ba crackdown to ba ya ba lai ga da bathang ne hetare adu masi kaim tai thau to hing na lebi mom dile adu yam tu na masi to bi tar ga di mayam su kitang di pacify to ba kitang ingtha dau di malik mai thambia ja ai khoi gi cookie singna torei ba magi lan gi nature se lan gi nature si moi si guided nate an like missile zi toroga pokha laga any mi siba any yum kai unguided missile ne command toris ko aduna maram oir kanda moina thabuk tori bisida misam mayam ma CBI then angang CBI nupi CBI then yum mayam ma tek pi ko ngasagi bom dubu moirang ketil tarmoni nai poni ko chamana bani ko mafum dam tani ko amtani ko ako 0 kilometer ni haya ba ko adu tarmoni mi kam sirmoni yam hoi yeng na se ba ko sigi phim ma tawr i se simak na kari taki har kanda moi se terrorist ne si tayab ko terrorist ki attack ne moi tawri se adu ta kamai to ke india gi leimai sida ngasi bhaguda kanagum amtan missile kapti kanagum amtan rocket kapakti ko Jammu and Kashmir ju kapti amazu kapti Pakistan de kapakti ba ko kaim kapti ba ko akoi sida di kapae kape rocket attack tore ko rocket attack tore ko posim akoi thengre kari gino toris misam halai ji kari gino hel moigi sina tai di Manipur da leiriba Manipur government se moina ahan ba sat pa pam PR thaba pam mayam ji ho lan gani aduga PR thamge ada pot nama number 1 oibe aba pot ni ko okay oibe aba pot ni adura di kamai to moina chi yong na thangjal ibu khungsang se kai no kanda moina ngamai se kai no haradi akoi ne no se ten teba central forcing se masi moina singoi oina sinai kuki na singoi oina sinai aduga attack torok pani aduga Manipur da PR tham da honar pani sima number 1 nakayam sing number 2 sina akoi ki territory hai tar ko Manipur se thugairaga moina Manipur ki maitai gi lamse moi lo pami yam nakai che ngasi di ai se ahan ba topic ta swine leram deba ko topic store ga ai idea of Manipur se kai no se ai hagen khalame ko just to happy bear no oji idea of Manipur gi wari sabi yaro maram di India gi idea bu le takan da khoi Manipur gi idea kama Manipur gi idea se kai no Manipur da idea of Manipur de kai no akoi mayam se punna hingminna ba punna sakhot minna ba nuksi chanan le minna ba haibna tro idea of Manipur se tro
adu krai de no idea Manipur du je ai gi thawai lo ni la kan da ai idea Manipur na ngak le ga di ai kok si min lo ki tab na tro Right. hojit ke dore ai gi territory kan ba ai gi nupi angang ai gi isa issue ai gi kanglup ki nga hui kan ba se machine he na maru oi re ba ko aduna miyam na government ta thajarak re hojik mayam khambirang wani hojik miyam na government ta thajarak re aduga BJP gi MLA sing da mayam na thajaba le re aduna ada khoi ure ko thajaba le re ga di ke dore moi se hojik anytime khudong thiningai adum oi sima moi na section bitare sima ko अरे सेंट्रल फोर्स मैम लाइको लाइब सेंट्रल फोर्स अने खले कायदा लेजानो खलेबको यो सेकोन की कुकी की मयुम ngakpada कंपनी अहुम सिनैने कंपनी अहुम मी चहुम सिक्युरिटी फोर्स पर्सन चहुम सिनै सिदा कनानो स्टेप याउदब सेंट्रल फोर्स की कंपनी अहुम को वीआईपी की एमएलए मैम की मयुम ngakpada को ऑफिस ngakpada कंपनी कयानो सिनै जब्ति बिरु यांग मजानी कंपनी तराई मथक सिनैबको सुमाय तौदना मोई खरा ngaknabo oina tawre aduga maitai ngaknanaba akhoi gi people sing sing ngaknanaba gi oina tawdrebako aduna asomna kandana kamai tawre amana cookie sing na kamai tawre ngasa gi central force sing jina moina singui oina tawraga maitai de attack tawbada nungai ram nungai reba moida ko yam nungai bam phangebako aduna sigi film si lakanda manipur se kamai tawna ing tappa idea of manipur gi magi pandam se phangdringai da idea of manipur se kaino se mayam khanadringai da Manipur se ahan maktada kamai tawna akhoi Manipur oina lehen ga ha port ama lakpa se da military crackdown gi tangai phataba lai hojik crackdown tong da suedi karai de sakha ge mani india gi power lai ba army myam kai sakha ge sinida hek hairo ga na akhoi gi kanglup ani gi marta thokpa lani na khoi na kaimta ama gi simsang chang ba mo simsang chang ba ngamdre neutral body ni haire aduga den maitai na changu bana yade moi na som sakana hat na dum yai natra som yenge se the central force ki role karino india government ki role karino se akhoi kai mai hango jo no sini india ki role karino hadagi matang chida akhoi hangdia de ba ko national security the threat tawri se masi india na thon thon bane ba ko thon bane kari gi thon mona ga maitai mangan na ba tawra ha pot ama lai ba ko aduna sub minister magi pakum pami ekoi nakna huji wangang da matam yaroi wangang da yaroi Yes. something kara hayu ko naki philip cheng nakai cheng hojikti ko hojikti na wai dong na center da kara injan nang emily mayam sina center da kara injan security force da kara injan taw yaroi hojikti akoi ki political decision ama koi lomina bam change ko adu miyam su nakoi punsi lan thumje akoi mathong maram khangde kanan ngapni na ngamdre aduna akoi kaidok jagi se kaidok da se ngasai central government su thaja ningai lecture kadi state thai ngai lecture kadi akoi mayam ngak na phono ta ban tro akoi mayam gi warap long ta ban tro Yes. sik pyom ji yore e ko adu kadi ai gi lam ai gi property ko ai gi country ngak pai se kana ngak tu no hai ta kadi thai no mangai dagi ning thau paling matam dagi india ra yaw dagi akoi ngak cher pona tro adu gi ma lakoi ya gi othok ko lei na khale ba ko aduna akon bada aina haijaningi central government se wakal tobiyo munna ko adu military crackdown to thuna to helicopter hajalo mizoram da bom haida badi yarga ko matak nong thre bom haida tro mai thai na tro sida kari gi yaroi Yes. moi kaya no ngamoi ha thado ko thado noi hando akoi busu free o hello ko amta yeng na geba kaya maril le gep yeng na geba kana na hai singba heli am yeng na geba ko moi se akoi gi thaina ipai pu hak ta gi hongna akoi na adum control tor la ka por mane ko ngasi noi gi marum tapaga makoi se sum naw chahol ga thamba je akoi pelak trena ai smai hai ningi Okay. Neutrality have tara ko gi central force in lakma tamda ko de neutral force ni ko amada zu attack to daba ani bu ngakho ga thamna bagi force na but neutral force amoina being a neutral force if you're not if you are allowing being a neutral force if you are allowing gunfights or bombardment and particularly from the hills it's very easy to bombard from the hills it's very easy to target the valley from the hills easier and being a neutral force if you are saying that we are neutral force so we are keeping both of them wherever they are if this is the case that is not neutrality means if somebody is attacking and the force is retaliating and sanitizing that is neutrality now everything is neutral so neutrality means whoever is offensive, whoever is using all these weaponries and targeting innocent people, and the forces are replying to those people who are offensive,
That is neutrality. Neutrality does not mean just being a mute spectator. So now, I mathangi question si neutrality, neutral oi bahibasi live force su akan mam lai amana pungura phubira mi the phone na bamonda phudra bamana phuri dugi matak mai matak action khar lokota de mata ura ro tawta target now everything is neutral. Neutral ne amana fujar jo aidi neutrally no ni kham do yar puna not mai lebdi yar iduri hai ta aduna neutral koi force te am laire adum neutral oi ribni koi machine khana ni habagi mong da adum laire adum laire basi uja hemant ro haipetang hin to gi bhai tare president's rule thamak pa pamba hai tare adu double engine ne haido rabni na we have the BJP government in Manipur, BJP government in the center aduna BJP government level state sida BJP ki center government na PR directly thamjam basu makoi image so kadau male hai tare and now to state sing state ki election su lai bani na adu targeti Manipur the situation se yauna violent were and the state government is not able to control the violence happening in the Manipur, therefore we impose president's rule adu ki form the tabi anaba ki formula when we brakamai thambi ahan bagi question do the ras neutrality ki matang sida yes neutrality is in makoi slogan oina sizinarga lairiba situation sigi judicious management ma tawdre right madudi wali se adu justice lai tabai neutrality lairaga di justice lai bam dopadi ado akoi gi people gi feeling da hosik lairi ji akoi gi emotion na tabada thoi ba thokdo wa thok si dagi fact mayam ti dagi khoi na khangi si judicious management ma tawdre kanglup ani sigi manungda kanglup amada justice pidre ngasai akoi Hamilton su haiba ngasai akoi na sum khanarak padagi gelmon dagi kathar ibesida central force ki moigi jurisdiction manung da leibani adai akoi na sum khanarak pada madu moina assemble tawna ba hona bada ka ba iba project ta do pung tare ni pantara changungani moi kai dau le haidi central forcing na madu moigi pura moigi intelligence fail oira bada kain khangdra bada natraga khangna makhoi se tawhan li bada hai bagi poto la ganda khangna tawhan bagi pot leiraga di neutrality eduna slogan oina sizinaraga judicious management ama tawdre si di fact poisere da sigi potsim right adodi kaido bagi judicious management ama tawdino hai basigi wahang si di akoina central government as well as state government ani makta achauba wahang oina thambagi matam oire ba koi tobina lebi matam natra ani su badana suppose hauraiba pot si akoi da yeng matam da makoi separate administration ama tana bo hona rambadagi union territory ama oibagi pot la union territory ama pot lakwa matam si da constitution gi manung da Indian constitution gi manung da democratic oiba mawong da khongjang changjal laga makhoi gi demand ma tanja ba di makhoi gi political right adubo misam leiba mafam sing da misam hala aba adusu cold blood ta phajana plan tawraga bomb ka paga weaponized drone sizinaraga bomb thadaraga misam halak ba isidi masidi makhoi gi political demand gi potu da constitution gi wang da sal haining ba Indian constitution na pibrai ba mase akoina se Manipur da khudam oina akoina se hainari ba akoi swai da kari gumba ira ama tholang matam da kaino ama satke sam wakat ni phamam phamge ama tawgi hai matam da di permission loba chatpa yaroi hai bagi pot leire aduga ada bom na sum kapa aga leibasi Indian constitution na yabra adudi akoi gi Manipur si da Indian constitution sanadra ba sigi wahang je thole ego aduna ju aina han ba thamning ba han ba point of something ba da judicious management am tawdre so long as judicious management je tawdre ga di crisis sum deeper ora kani kuki singi wakhalon da ngasai koina khanari ba president ru la pagi pose crisis se deeper oiri ngai makoi khodong sa ba le na khalle ba moi crisis na deeper sum oiri ngai makoi union territory manatrasu separate administration ma phangba ya bagi leiminna ba yara roi hai bagi process sum tarak na bagi pota honnaba matam sida tawra iba pot sida plan oina tawraga misam halak pasi government of India na state domination basi ne judicious management na te harise aduga PR la ko gi matang sida di ngasa akoina su hainari hoji se sarkar se thaba am bok tawdre sarkar se thaba am bok tawdre ni na koi sarkar si leibagi artha thokra ni to si hai tok bagi pola ga di
PR thamakadra PR thamagadi madu kanada hena kanai kanadi haibada ngasai hemantana thamaiba wakhallon jida makhoi di PR thamakanda central government moida support ama phangimnina central government moi for da kariyom khara tawrani habagi wakhallon da moi di positive oiba development una lori aduna akoina hojiksi akoina tawgadabase aina manipur government da aina suggestion oina natraga manipur miyam da suggestion oina thamning base akoi strategically move to bi darkar le akoi leiriba akoi elected representative singsina courageously aduga Indian constitution ki manungda Bharat Sarkar da hangba yaba hangaga akoi gi hangpham thokpa right tan bagi demand to bagi darkar le thangai sing resign to bana tabako hauji se resign to bagi mauta karigumba akoina resign to ga PR lakpa sarkar se muthat kharkanda akoi gi madigi favor de cookie gi favor da sakhi do pot leibagi mawongsu leinabanina akoina haujik tawgadaba se akoida wariba koina sum yengchi reality da cookie gi MLA tarana di makhau pongna ngangaga akoi gi MLA leihoriba se naga gi MLA tharaga Manipur gi maitai gi MLA nipuna kari nganga ngasi akoi gi wafam sigi matangda cookie na terrorize tawre terrorist ne mayek senga bani maram di constitution gi makada moina demand tabu oragadi political moi right to tana na movement oina sangjalu dana aduna tana misam halama matam sida akoi gi MLA singna Delhi da ngasa akoi Chinglen na sab Delhi da satlaga larubo bu orasu Delhi da satlaga ngangna robo orasu kari voice am thola ge Prime Minister unane sakiba una phangjaina tumina aeroplane tonga harakpa aeroplane tonga sakiba sina taba karamba collective voice ama people gi mahut silaga kari collective voice am tho agya aduna haujikta need of the hour se aina fill tawning tawjabadi courageously akoi gi elected members sing sin makoi dagi voice ama tholakpa voice ai di mayam gi collective conscience the soul iba mayam si represent tawraga akoi gi mina pami se sini mina pam bai di masigi judicious management ma tobi pot ani je khanare moi demand ma lei akoi na yaning bang do madugi judicious management ma tawraga Indian constitution gi makhada Manipur se ngakba yabagi phibam do tawbiu tawdragadi akoi kari alternative ama lakpagi ai se masiso adu makhata ba khongjang oina government of India de ingit pibagi matam yore okay lenga ta center da ingit pibagi matam du yore aduna uja chinglen du uja chinglen masagi separate administration the union territory adu sumaina yan violent oitaragadi if the situation of Manipur is very violent then ultimately kudong chaba phangduchi masagi cookie kangbu singna phangani habagi makogi yamna thajaba ama leibna maram baraga yaring a violent oinabagi thabak si yam chathabagi mo mali adu masida yamna chawba mayamna nungai tisi masi khangna natraga una duma chatha laga lei masida crackdown amta tawde habagi wafum duni aduna so area sida ko state lenga ki natraga center gi hujik leiriba scheme mai batare hujik mayam haina baja suspended animation laktore ye leadership change tawre habagi wafum ga sungarang na hape ta gi ba lei yatare aduna hongai ba ahong mo mayam singa si punna yengbe abi area any katar common point natraga area of intersection ubi bro jagamai thambi suspended animation or animated suspension ani madum sin badum yawi ko ado si akoina masigi neina ra isidi adum hek akoigi megi tang ahungi matung dagi neina bata adum neina ra yaw lere adigi madu akoi speculation mayam tawruga kashu oigi de natra hanigi hamu mutai adigi president rulgi wasisu adum haira ga lai adum kashu madu su adum hojiki film se adum lai aduga aigi wakal ladi Manipur gi lai risidi almost president rulgu mane Article 355 sina bai si akoigi president rule gumani adagi animated suspended traga suspended animation is the akoigi assembly du suspend to wani MLA du suspend to wonate MLA gi form to ba tolop tu loin pangni loina khange Manipur gi MLA singi tolop sidi India da akoi mari suba thak te leiba per capita income miko ki sentokti khwadi nemba ahum khang pada Manipur yawba aduga MLA singi magi tolop khwadi wangba state mari kan badara koi Manipur yawri ne ko aduna MLA ge tolop aduga allowance ti maduda koi kakthaba handaba kaimiti sigi side right aduna adudi dum leidoi ni aduna madu bhokta koi tawduna dum lakhre ko aduna ai madu yamna hena adugi speculation sanghan dana hojiki leiriba issue sidagi hena akoi gi kare hani madu ona tanim da chat ka doba adum da i changin zaroi adu aina pusan jaringi ba poti ai sa hejari se akoi si sep oi dre si akoi loi hanare even akogi RSS ki si mon bhawa nang singrang hai ki bai thengne ba Manipur se sep oidre mase guarantee se miam ki safety se akoi guarantee to ngam dre na hai ba wasi ngrang nam da zo musu hai ba
ngang nan su musai ado save oi da singi manungda aina ngasi gi maruba pointi akoi gi India na akoi gi magi khwai gi akoi chakthuk saningai oiraba adu ba koi freedom movement gi matam da khwai gi chakthuk saningai oiraba makoi gi INA do adu gi mafam da bok da save oirak ta kanda akoi India se kramana save tok do no haibagi sigi masagi pawje jai pibam chumen khale message pibam chumen khale मरम दी मता जुदा नहीं कोई ना अकोई फ्रेंड्स उतर कार लाइब हो जिते मरम दी ngasi की तौरीबा अकोई की टेरर की एक ने दिलोनी सुमने की अकोई किसी मिसकैन करना तौबरे लोग दे एक ऑफ टेरर ने बिसे मजिदे दा अकोई ngasi की याम ने आईडी जंग जंग दे सिगी एक सी हान कोई येंगे दम एक ऑफ टेररिज्म ने अदो एक ऑफ टेररिज्म दे इचम चंबा मिसम दा तौब दु खक्ता नतन मसिदी इंडिया की मपुंग ओइबा मागी कोई की आईएनए जुबक ता कोई की अंडर थ्रेट लेरे सेफ ओइद्रेबा अदुगि आने बॉक्स सेफ ओइद्रगदि इंडिया पुंबई स्टेट द मसी प्रोटेस्ट सोम तो हदि मणिपुर की वा नत्रेब सी वासदति अदुना अकोई फ्रेंड मैम से दरकार लै सॉलिडरिटी अकोई मैम सिक तो दरकार लै अदुना ngasi इशू से नेशनल इशू अमा आइदि ओइन मचुमेन लवे अदुना आइने की कुतांग द अकोई नेशनल इशू से आई ओइन खले मरम आइने इज नॉट सेफ आइने सेफ तो मागी सेफ ओइदब मींस इंडिया इज नॉट सेफ अदुगा इंडिया की अकोई की मरु अकोई की लैरिबा अकोई की लेंगाक से मसिगी अकोई की मागी से क्वेश्चन तो बुगी मथो तारे इबको अदुना अइना लोसल पदा ये मुतका हाइजगे अकोई सिगी न्यूज़ अपडेट अमा हाइबा अकोई चीन बिस देत अमा यावरिबा जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम टेररिस्ट हॉटस्पॉट्स टू tourism hotspot Jammu and Kashmir सिधी terrorism की hotspot और हम बताइए tourism की hotspot ओए रहे मणिपुर की ना कम दो बा कोई tourism की hotspot ओए नहीं ना खाला मणिपुर $500 million मणिपुर दा कोई लाकनी ना B20 की मिफम दा कोई हाई नहीं मणिपुर दा अदुंग सिदे कोई terrorist की hotspot और पया बगी अदु सुकरम बा terrorist की hotspot नो हबदा मापान की खोज आउ याउ दे अदु तोंगान मसु ले जगरे अदु terrorist चम चम बा मिसम की मैक तो बा terrorist न तब इंडिया मसा मक तुदा मदुदा attack तो बा मदुदा threat ओइबा अदु मकल की यामना साथीबा मकल की सुमो मकल की terrorist लेरबरा हबगी क्वेश्चन म लाख बनिना आई मसाइ जे आई इचम चम आई उजदे अन लास्टली आई हाइजनिंग बसे होजिमक अकोई immediately मागी elected representative सिंह जाय मसी पुजन बिदना कोई मपुंग दा कोई रूलिंग ना all party की कोई मीटिंग ना तो elected representative की मीटिंग खुद तक को बिदना opposition अमसुंग रूलिंग मदुगी ओथम तौन तौन दुना तब पुन्ना पुंजलगा यामना collective वे voice ओजान साबी की बा मदु पुदना कोई दिल्ली दा कोई चपियो सुमना उनरगा लकपन तब मदु दि protest की मतम ने बोजिति right it is time for protest collective stand nam utpi bhai tar lenga kisu akoi side di aro we are BJP government but this is our stand aina center da utpam changi matam duplo lore uda line amam ta khabiru yes First World War da ko German ga Russia ga sukni Russia gi lanmi se akhoi gi 2 million si yang jar ko lanmi se upa le ponte ko ana Manipur da mi manga amatara ama kuki na halaga akhoi thona han ga dam nati ko akhoi ready tausi akhoi thorang tauboda मसल पावर नतबा मसल की पावर नतबा दा को अखोय कोकिलान सु तौसे ना इसिमा कोकिलान ओके मतम दे तब टेंडर तब हौजिक लेरिबा इंडिया की मिलिटरी स्ट्रेंथ अदुगा पृथ्वी दा लेरिबा भारत के फिबम से येंगा कांदा सिगुम्बा पिसक पिकपा पोसक अमा इंडिया ना नमदबा ngamdaba से इंटेंशनली नमदबने आइबसे अखोय खंगबम थोए ओके terrorize to rak pa ek la ba da India na tawdri ba se intentionally tawda ba ma ka yauri ha ba masigi intentionally tawda ba se masigi political fight ma koi darkar le masigi political fight a constitution na koi da piri ba right sigi manung da koi elected members na koi na khanari ba masigi collective voice am thamaga India ra thamaga madugi paukhum ma koi ngai ba darkar le paukhum du phanga kan da koi na kai do ba gi ha bi mathangi strategy koi hot pe ma thok ta ya okay adu how kiba September ama ani ohungi koktruk ki sanjam chirangi sinam kulgi thodong mayam singa sigi matung da ngasigi thodong moirangi attack asigi matung dagi di tungan bachinga taina bom da periphery de leriba valley ki miyam sing soidana mi pai ba phawgani nongmai gi attack oi bi ai suma makhal gi asang ba rocket bomb gi attack oi bi ai natraga drone gi bombing attack oi bi ai anytime lak po ya bagi phibam da lebne miyam se mi pai na ba situation de lere therefore state government particularly central government high river peripheral areas sing se ningthina protect obi ba and central government na tawroi hai target the state government na this is the primary duty this is the prerogative of the state government to sanitize the peripheral area to protect the peripheral areas to protect the lives and properties of the people of the state. Habagi note sida aduka loirana Manipur government gisu stand clear cut stand. This is time to bring up and put up a clear cut stand of the state government to the central government.
on the note ngasi ko inadi the Manipur files ki edition se matang chol chinjargi ngasi ki edition se mapung fan gwidam makta uza homak poro wisdom kan tha chapunu cheri appreciate your joining lona yang bir phonom nusu ngasi ki edition se karam to bi bage ko ki tongan ba social media handle sing sira join to birga comment amadi feedback thabir pi agani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nanthakum signing off kurumjari